Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu welile mncunu usekhwele wadilika ke laphana kuluve uthi ube right esebenza nomgodi, hayi lokuthi ahamba azwakala kwamanye ama-city laphana wengane zakwethu alokathi hey mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ke ngikudedelela iclip uzuwelile ukuthi beyithini wengane zakwethu. Akungoma ngekho uluvo nale ngoma ayifake lapho uphula umoya abantu abangabo hlani uyaphuka khona lapho abantu abangabo hlani ufika ungashongo ayihlanga nje lento yale ngoma. Hayi loluvo asele phasi sikhathele uluvo. Hayi sikhathele lo mfana wathi phuphelile ke manje. Hawu berathe yapha kumgodi angumfakazi umgodi lo sasa katali sayuni. Yeah.